Awa uma tala le kalesia, ele siva. Uma foi na longa sumeto ina, e na o toa e whawhiawhia. Ia ke o me whanau, pai mai e whia siva, whaata e tau siva nā. Pai mai o iai siva. Mea nā le lewhia, kanana fo. E le ufu foi a paranga. This is just a glimpse of what's going to happen next week that you guys are going to miss out. Pero may aso ito at kaso los kung bagol na sinanday dahil tapin na itong awal may ekalesiyo. O nailafya, dala abatuan na unifaatan. Ya, itong timay mo iyay, at awal na so los kung bagol. Tune in, ile, Benyamina tayo takal. Dahil ito ay mga patisya ng luwaw, ito ay mata-mata puwa. Yan ang talabong, o sa huni tato, o kaya nga liya, nila sima iponde, kaya ang talabong umma. O kaya nga nila sima, kaya fiyara ito niya fantino. Alay sila afa, kaya fiya sima, to ang may lang ito niya sa inafta na kaliananga. Al-Angal ya Padua Tino Malamang. Tahu ni mai tato.
just a glimpse of what's going to happen in 2 weeks. Au koutou ia maranga mai e mata-mata ni ngau. Ia, koe maranga mai. Leo la whaamu atu koe mai sa whaamari. Ko kai Thailand. O le tau aluma o whaamu mo whapea. O le sasa. Ia e se koe ngā koutama. Ai sila la i sasa wha Amerika. Ia, kau ni tātou. Ole, whawhiawhiama na. Te mai tāna kai mātou ngā taile wale a me umana mea. Ia, la avatu la ma o kou pa vai asu e tu atu mātou luka. Te mele, o tō whungahi e leo mai mai aua. Ie no nofo e nei kāna whātai nei. This is just a glimpse. If you want to see the whole picture, join us in our luau. Ia, lau sunga toina. Manfaitua, mai lor whainga maranga. Ia, o tau whainga nei a whiata. Ia, au leo lea, uatu loina, yonga ki a kontai le whonga nei e karesia. Ia, waiwhai, ui o whana. Hoi, mana whaloa tere, whawhikai. Ia, teacher, I suppose.